Velika čast mi je pozdraviti veliko legendo. Zakaj veliko? Ker je veliki v vseh stvarih, ki v življenju počne. Jaz pravim, da je virtuoz na kitari, ni stvari, ki je ne bi znal pričarati na strunah. Z nami je zdajle Divje Jagode, ki je vedno, jaz moram pohvaliti, vedno tako lepo usklajen, stilsko. Za nekega heavy metalca, rockerja je to čist nek abstrakten pojem u stylingu. Pa prije svega hvala ti na tim riječima, ako je to tako. Pa već od prvog, znači, albuma pa do danas prošlo je jako puno, ili za nekoga malo. Znači, ove godine je 35 godina kako je izišao prvi album. Nadam se da se oni koji nas gledaju, jel, da se sjećaju, na prvom albumu su bile pjesme Jedina moja, Krivo je more, Divlje jagode i tako dalje. I evo, prije nekakvih mjesec dana je novi album gotov, tu je, to je 12. po redu album. Sad, da li je to puno ili malo, to ne znam ni ja, jel. U svakom slučaju mislim da nije važan broj albuma, nego je puno je važnije da li su te pjesme koje su se našle na tim albumima sve ovih godina, da li su ona ostavila nekog traga. Da li recimo ti ili neko drugi svaki put kad ih iznova sluša, pa onda one bude neke lijepe emocije, neke šarene, jednostavno da ti je dobro. Ako je to tako, onda mi imamo razloga za ovaj razgovor, ako nije, ja odu kući. Bova še ostala nekaj časa, mava razlog, 35 let na sceni Divje Jagode, od leta 1977 in album, o katerem bova danes veliko govorila, je 12. po vrsti, imenuje se Biodinamična ljubav oziroma Biodinamična ljubezen po naše. In kot zdajle pravi, ni važna kvantiteta, važna je kvaliteta, da res pesmi, ki izidejo, pustijo neko sled v ljudeh, se pravi, da govoriva o hitih. Ko so ravno pri hitih, moram povedati že na začetku, da moj nečak, ki je star 7 let, veš, pridirka v sobo in se začne dreti motori, potem veš, da je ta pesem po vsem tem času pustila nek pečat v ljudeh. Pa dobro, ja tebe onako slušam i usput učim slovenski, tako da mislim da se uglavnom razumijemo. Pa teško je znati kad neko napravi pjesmu, neku, šta će biti sa njom. Ja sam jednostavno kao klinac, ja sam se zaljubio u gitaru. I onda kako sam se zaljubio, onda sam se zaljubio uopće u te čarobne zvuke, nešto, kad sam ja to krenuo svirati, ja vidim da to mene nešto, da se sa mnom nešto čudno, ali lijepo događa, jel? I onda sam ja kao klinac, naravno, sanjao da imam bend, da sviram, da putujem, da su ljepotice oko mene, pa čak i danas, evo, kao što samo vidiš. I naravno malo i lovice u džep da dođe, jel? Da ne bi baš bilo uglavnom, taj moj san je, ja ga živim već jako dugo, jel? Naravno, to je više stvar od ozgod, znači, ili ti se Bog osmiješi pa kaže to će biti to, ili ako nema, onda nema. Ali se vratimo na motore ili na bilo koju od pjesama tipa Zauvijek tvoji motori, Ne želiš kraj, ne znam, ja Marija, Krivo je more i tako dalje. Teško je znati, prvo ne postoji neka formula, ne postoji neko pravilo, kako inače u umjetnosti nema pravila, kako napraviti pjesmu koju će svi pjevati, koju će svi voljeti i koja će trajati, ali recimo nikako da prođe. To nema, jer kad bi to bilo, onda bi, kako bih rekao, onda bi svi bili Madone, svi bi bili Brad Pitt i svi bi bili, ne znam ni ja. Ja, svi bi imali čarobnu palčku, ne? Upravo tako. Ali sjećam se, pjesma Motori više nema veze čak ni sa mnom, jednostavno. Ja jesam napravio pjesmu, ali svi svojataju za svoju, jel? Tvoj nečak ima 7 godina, jel? Ali gdje ja živim, tamo u naselju gdje ja živim, mali ima 2,5 godine. I on kad stane, mama kad ga vodi kraj mojih vrata, onda on stane i dere se motori. Ja se sjećam, to je bilo naravno davno, jel? Kad je bio taj album i ta pjesma,
ali mene svi pitaju kako je nastala pjesma Motori. Ja sam jedno godinu i pol, 2 dana imao sam ideju. Ja sam znao da se pjesma treba zvati Motori. Naravno da treba biti onako brza, to znači nekakav rock, definitivno, ili hard and heavy, ali to nije bilo presudno. Ali nikako nije išlo. Jednostavno ja sam jednom probao, drugi. To je trajalo tako jedno godinu i pol, 2 dana. Sama pjesma Motori je nastala u 5 minuta. Znači, nakon 2 godine ja sam jedan dan uzeo gitaru i osvirao sam pjesmu Motori. I evo, onda je poslije je već to išlo kako je išlo. Samo sjećam se da sami početak nije. Mi smo prvi mjesec dana svirali tu pjesmu i niko nije reagirao dok nije izašao spot, dok se nije počelo vrtiti, dok, kako to kaže, ili se to zove PR, marketing. Ja, res je. Tako nešto. Dok se to nije desilo, ali to se relativno brzo desilo i onda kako tad, tako i danas. Jednostavno ne postoji više band. Ne postoji bilo koji izvođač koji kad negdje svira, ne Divlje Jagode, nego bilo koji drugi band u Sloveniji, u Rumuniji, u Poljskoj. U Poljskoj je jako pjesma popularna, ta već na zadnjih nekih 10-15 godina. Ne postoji nijedan band kad svira tu pjesmu da je publika sjedi, svi su na nogama. Šta je u toj pjesmi, sigurno nešto ima, jel? Ali to, kako to napraviti, kako doći do tog, ja jednostavno uvijek istu priču pričam. Ja mislim da je meni Bog mi se nasmiješio i rekao, evo, ja ću dati taj talent i ti ćeš to biti što jesi, ali naravno da to bez silnog truda, rada, bez velikog rizika. Jer sav ovaj moj put je uvijek rizik. Zašto? Zato što svaki album je iz početka i svaki album je ponovno dokazivanje. Znači, uvijek je to nekako iz početka. Jer ja nemam kompaniju iza sebe, nemam firmu, nemam plate, nema... Ali u tome ima nešto, ima tu neki adrenalin koji ti stalno uvozi. Evo, tako je prvi 35 godina, ćeš ti znati ovo prevesti sve. Bomo videli. Ja ću ti pomoći, dragi naši gledaos, kako... Čemo kaj pozavljamo, še enkrat povedo glave. Sad ću ja prevoditi šta Kali kaže. Če mi uspeo vse prevesti, govorila smo o res, kako je talent ti položen dejansko v posteljo, ta čarobni, virtuozni talent, o katerem sem že na začetku govorila, o kitari. In govorila smo seveda o eden izmed največjih hitov Divjih Jagod, o skladbi Motori. Smešno je tisto, ker se jaz rekla, da moj nečak ima 7 let, pa potem je rekel, da fantek iz njihove vasi, ki ima pa 2 leti in pol, in oba se dereta Motori. Se pravi, gre v komadu, ki še vedno živi po vseh teh letih in je veliki hit. Slediš? Slušam. Mi gre dobro. In to je tisto, kar naredi hit, ni čarobne palčke. Seveda je tukaj talent in veliko trdega dela, truda. Govorila so o tem, da Motori so nastajali leto pa pol, 2 leti vzeli to v glavi, ampak dejansko, da so... Kao ideje, ja sam imao ideje, jednu. A onda je sve nastalo u 5 minuta. V 5 minutah je potem, ko si zagrabil kitaro in je komad nastal, trenutek inspiracije. Komad je tisti, ki še vedno živi, ki ga tudi drugi bendi igrajo, nobeden nikoli ne stoji pri njemu, vsi so na nogah in žudajo. In to so Motori, ki jih vsi poznajo. I nema čarobni štapić, to si rekla. Dobre. Ni čarobne palčke, če ne bi bili vsi Madonna in Brad Pitt. Sad ću malo skratiti ove odgovore, malo je predugo. Hajde, idemo dalje. Gremo naprej. Ostajava pri glasbi. Rekel si, da je kitara tisto, kar ti je Bog dal, je tvoja prva ljubezen, je inštrument, s katerim se ti lahko izražaš. Za veliko glasbenikov pravijo, sploh kitaristov ali pa tudi vokalistov, da je inštrument
tudi ene vrste je, veš, pripomoček pri osvajanju ženske. Ti je kdaj kitara pomagala, da si osvojil katero žensko? Sigurno ne skladno motori ali pa tudi kakšno rokerco. Pa ja mogu reći kako je to kod mene, jel? Dobro. Ne znam kako je kod drugih, mislim kako kod Slovenaca ne znam, ali... Pa vidi kako to Bosanci delaju. Sad ću ti reći kako to kod mene. Pa ja sam bukvalno kao dijete počeo svirati, jel? To sam već rekao. Ja sam imao nekoj 13-14 godina kad sam već profesionalno svirao. Ja sam već tad zarađivao neku lovicu, jel? I uvijek je gitara bila veća od mene. I onda je došla srednja škola. I sad šta je bio problem? Problem je bio, ja sam bio najgori đak u srednjoj školi. Onda sam ja vidio šta sam ja shvatio. Znači, moraš imati sve petice da budeš najboljši, a ja nisam bio najboljši, jel? Ja sam bio najgori, jel? Najslabiji, kako ti kažeš. Onda sam vidio da je najlakši put do ženskog srca svirat gitaru. I mene je tad krenulo. Ja sam uzeo gitaru, umjesto da učim po 12 sati, 8, ja sam samo svirao gitaru. Nisi onda bio štreber, okej. A profesori su bili ovako dobri prema meni. Kad dođe kraj školske godine, tamo negdje 5. mjesec, jel? Onda ja dolazim uvijek na časove sa gitarom. I ja sviram, a oni daju 2. Ja sviram, samo kažem po željama, molim vas, meni daju uvijek 2. Tako da sam ja shvatio da je žene jednostavno vole gitaru. Tu nema pomoći. Ali još kad to malo ima ona stara u ruke Mandušiće vuk. Ja kad uzmem gitaru, to je to. Onda... Predugo bili smo zajedno, da bi bilo svejedno. I sa tobom poželim. Moški, ne, eno se mi je skoraj zaletilo, ne. Zdaj vam bom izdala dober recept, kako osvojiti žensko. Preveč smo povedala. Če vzameš pač v roko inštrument kot kitara, ne samo da ti pomaga, da se preleviš iz najslabšega dijaka v dijaka, ki namesto enkrat dobi 2, ker se ga učitelji smilijo, potem konec leta igra kitaro. Kitara je tudi inštrument, ki odkriva pot do ženskega srca in od vedno je zdaj igral kitaro, 13-14 leta profesionalno, potem pa je šlo to v profi s tvojimi bendi. Potem niso bile samo ženske, pa šolo si izdelal, zdaj vemo na kakšen način, ampak potem se je začela pa res karijera, glasbena karijera. Pa, ne znam da li sam te skroz shvatio, ali ono što je možda važno, važno je da ja nisam počeo svirati zbog toga, stvarno nisam zbog novca, to je sigurno. To je bila čista ljubav prema gitari, prema muzici, a onda sam to otkrio da to ove djevojčice vole gitaru i onda jednostavno to je išlo tim putem, jel? Ali i onda je naravno prirodno je bilo da ja sam htio kao i svi, san je bio da se napravi band, da taj band bude popularan, jer ja se sjećam u srednjoj školi, kad sam ja rekao, nisam rekao, ja sam pričao stalno, kako ću ja biti zvijezda i kako ću ja snimati ploče i kako ću ja to biti neka faca. I onda je neko od profesora nazvao moga tatu, koji je tako bio, on je bio neki stalno direktor, jer su oni mislili vjerovatno da se ja drogiram. Tako da su ga zvali i rekli mu, pa znaš, bilo bi fino kad bi ti na malo pripazio na njega, znaš, ima loše ocjene, onda još svašta priča i tako dalje. Tako da, onda je moj stari rekao, pustite njega, on ima svoj svijet, iako naravno, ni moj otac, ni majka, oni su, i kad sam ja čak upisao fakultet, oni su vjerovali 100% da sam ja promašan slučaj. Onda su oni počeli da štede onako novčiće, da jednog dana da ja ne budem gladan, jel? Jer su bili sigurni da od mene nema ništa. Kasnije to se malo promijenilo. Ne samo Divlje jagode, ja sam bio i autor, producent još nekih hitova
kako prije, tako i danas, ali možda je važno da kažem, ja sam već u 16. godini napravio Jedine moje. Ja sam imao 16 godina kad sam napravio Jedine moje. Napravio. Ja ne znam kako sam napravio. Sad, kao da ima nešto što ja sad radio posebno. Nisam ništa radio. Uzeo gitaru i osvirao Jedine moje. Evo, to je to. Znači, nema škole, nema akademije. Jednostavno nema nešto pa da ti budeš uspješan gitarista ili autor ili uopće da napraviš band. Kako da band bude uspješan. Ja mislim čak i sami taj uspjeh nije ni to toliko jako teško, dobro za nekoga jeste, koliko je kasnije teško održati to. Znači, ja kad prođe 4-5 godina, a danas je 35 godina, to je jako teško. To je zelo težko. Jaz bi lahko temu rekla, da sem imel nek sindrom Freddija Mercuryja. On je isto govoril, da bo velika zvezda, da bo slaven, da bo znan. In evo, tako je zelo isto govoril, očitno pač taktika pali. In takrat so si rekli, da je se malo mogoče drugira, so poklicali njegove starše, da nekaj ne štima in so starši začeli varčevati, ker so mislili, da iz njega pač nikoli v življenju nič ne bo, da ne bo slučajno lačen v življenju, ampak stvari so se malce obrnile in evo, po 35 letih še vedno divje jagode harajo v samem vrhu glasbene scene in nam je seveda v veselje in čas, da lahko poslušamo te zanimive zgodbe, kako se vse skupaj začelo in kako je zdaj že pri 16 napisal hit Jedina moja. In potem so seveda sledili še drugi hiti, ki jih je ogromno in po 35 se je zbrala cela kopica hitov. Vi ste še eden izmed tistih bendov bivše Jugoslavije, ki ste prodali enormne količine albuma, čez 4 milijone, če se ne motim, albumov. To so enormne številke, ki so slovenski glazbeniki pa tudi drugi ne morejo predstavljati. Danas je takva cifra nezamisliva. To je danas više nemoguće. Znači, diskografija kako smo nekad poznavali, ona više ne postoji. Jednostavno ne postoji. To je jedan proces transformacije koji će završiti, ne znam, ja stvar završio na internetu ili dobro. Uglavnom, pa mislim da sami ti tiraži dobijaju, govorim o ciframa tim, puno veći značaj ako se računa da su Divlje jagode uglavnom jedan pravi rock band. Ne mogu reći ni hard, ni heavy, nego jedan pravi rock band. Ako uzmemo u obzir da je bivša država bila više agrarna zemlja i da onda imaš uspjeh sa takvim bandom, onda je to puno više nego da su im bili normalni rock band ili ne znam neki pop band, onda možda te cifre i ne bi toliko bile, kako bih rekao, ne bi bile toliko važne, ne bi bile toliko značajne. Ali ti se v bistvu nikoli nisi prilagajal, kot si rekel, v sceni, se pravi, ko je bilo obdobje punka, ste bili vi heavy metal, recimo. Pa ja se nikad nisam povodio prvo za trendovima, to je jedna stvar. Druga stvar, nikad nisam išao linijom manjeg otpora. Znači, nikad nisam pravio kompromis. Kompromis se obično radi, pa dobro, sad ću mi ovako nešto raditi, pa zato što je sad popularno frizura neka naopako ili ovaj sako danas ne ide, pa bi trebao obući neki drugi. To ja nisam, jednostavno. Ja sam uvijek vjerovao da kvalitet, da znanje i taj rad, da on kad tad mora doći. Sad nekad prije, nekad kasnije. Ako govorimo o prvom albumu, onda mnogi ne znaju da su baš te pjesme koje danas svi znaju, danas te pjesme zna bar 15 miliona ljudi, vjerovatno više, ali Jedina moja i Krivo je more. Mnogi ne znaju da sam ja te prve 3-4 godine više bio gladan nego sit. Jednostavno, trebalo je 5 pa i više godina, 10, da uopće one krenu nekako da ljudi to prihvate, shvate da te pjesme imaju nešto. Danas je naravno potpuno drugačije, ali ako uzmemo ono da je art takes time to be appreciated, onda je nešto ima tu, ako je to neka umjetnost, ali očigledno da nešto ima, jer ja mislim da konkretno te dvije stvari, Jedne moje Krivo more su po meni danas stvar opće kulture. Kad si došla ti, znala si da si u zabludi.
blistala. Krivo je more, Včasih je tudi pravi, zdaj je bil bolj lačen kot sit, zaradi tega, ker so pesmi rabe 4-5 let, da so dejansko postali hiti in vedno so bili drugačni, nikoli se niso oklanjali k trendom, k sceni, ki bi bila popularna, ampak umetnost je tista, ki rabi svoj čas, da dozori in točno to se je pokazalo, se pravi trdo delo in drugačnost, da pač band živi potem to dolga leta in da komadi res postanejo, kot si rekel, pravi umetniški hiti. Tako. Pa sad, da li su pravi, da su Umetniški hiti. Ne, res gre za komande, ki jih še danes po 30-ih, pač 35 letih Pa ja so mogu, večni zimzeleni. ono što ja mogu reći, jel, to je da je već nekoliko generacija, znači te neke pjesme, ne samo te dvije, nego još ima tu 10-ak pjesama, ali nekako svaka generacija njih uzima kao da su njihove. Pa i taj tvoj nećak, jel, to je njegova pjesma, to nije moja pjesma, nije ni tvoja, nego je to i njegova, jel. Tako da, da sam ja samo, kad sam imao 16 godina, da sam ja samo napravio jedina moja i da više nisam svirao, ja mislim da je moja uloga na ovoj maloj planeti Ispopunjena, to je to. bila, ima nekako smisla, jel. Ali naravno, to je... Nijedan, neću reći pravi umjetnik, nego nijedan iskreni svirač, iskreni umjetnik neće stati. On će uvijek ići dalje jer je to jače od bilo čega i od onoga što mi htjeli ili ne, čak i od nekakvih normalnih stvari, nekakvih stvari ekonomije i tako dalje. Meni je, ja nikad nisam računao da neću uspjeti. Znači, kod mene nikad nije bilo da ima neuspjeh. Ja to ne poznajem. Ja jednostavno uvijek, kao i dijete, tako i danas, razmišljam da to što ja želim, da ću ja to napraviti. Samo nekad prije, nekad kasnije. I u tom smislu, sve ovo što se događa je tako. Za mene to sve, ja stalno igram. Cijeli život igram samo. Ali... kako ljudi vole, ja u stvari nisam htio biti slavan, ja sam samo htio da sviram, jel? Ali nekako ta slava stalno ide za mnom, negdje je tu i neka dođe nešto i u džepić, jel? Tako, ali to je priroda stvari, jel? Ja isto moram od nečega živjeti. To je to. Pravi zdaj, da neuspeh nikoli ni bila opcija za njega in da on pač res vedno želel igrati in vse je pač posledično slava in vse to je prišlo za njim, se pravi, prvo ljubezen do glasbe in potem vse pride tudi kakšna stvar kane v žep in hiti zaradi tega tudi postanejo hiti, ker če ti igraš iz ljubezni do glasbe, je to nekaj drugega, kot če pač želiš delati instant hite. Gremo malce ven iz glasbe, da te spoznamo kot človeka. Si zanimiv človek, imaš blazen smisel za humor, veliko čitaš, imaš zelo tako dobro pozitivno energijo. Predvsem me zanima, kaj je tvoj moto v življenju? Kaj je tisto, ko zjutraj se zbudiš, kaj te žene naprej? Pa, pitanje je dobro. Svi se mi rađamo sa tim što jesmo i nema promjena. To je, da se je neko promijenio, ja u to ne vjerujem. Ne, niko se nije promijenio. Znači, nama Bog da to što jesmo, ako nam da talent, onda vjerovatno postoji ona opcija, dao sam ti nešto, ali ti moraš raditi, jel? Ti moraš se truditi, raditi, kao što kaže, ne znam da li je to u Bibliji ili u Kuranu, kaže Bog, Božji robe, čuvaj se, čuvat ću te. Znači, ako ćeš ti sad glavom kroz ovo staklo, dobro, u tebe je malo tvrđa glava, pa onda sad to nema veze, možda i neće ništa biti. Šalim se ti, ja sam Bosanac, ja mogu udariti glavom, tako da neće ništa biti. Glava bo ostala cijela sigurno. Tako da u tom smislu, ja mislim da to što sam dobio, to je jednostavno jedna velika nagrada. I ono što
da odgovorim na tvoje pitanje, ja ne poznajem šta je depresija. Ne znam šta je to neko, kao u bedu sam nešto podbočio, ja to ništa ne razumijem. Pa to bi lahko bil, veš, to je za rokerje znano, da se črno, heavy Ne znam. metalci se... Ja samo znam da svako jutro, ali bukvalno svako jutro u mom životu, ja kad se probudim, ja sam raspoložen. Jednostavno kao da sam to jutro dobio na lotu, a nisam dobio, jel? Nisam nikad ne dobio ništa na lotu. A si sploh da igrao v to? Jesam, ali samo u Londonu, ovdje nisam nikada. Možda da probam u Sloveniji, pa će onda nešto biti. Če ne igraš, ne I u dobiš? tom smislu, pa nema neki, ti kažeš, neki moto posebno. Ništa, ja se veselim svakom novom danu, volim prirodu, ja sam freak of nature, totalno, jel? Zaljubljen sam u gitaru i tako, taj ženski svijet je ono, to je dar isto od Boga. I ne znam čemu bi se drugo veselio. Novac me ne može nikad uveseliti toliko koliko recimo kad sam negdje na moru ili na jezeru, ili uopće kad šećem negdje. Jel? Tako da to, a naravno opet gitara je jedan drugi svijet. Jel? To je jedna, to je nešto, jedna posebna nekakva ljubav koja je tu. Znači ne mogu ja nju, teško je to i objasniti, jel? To je jako teško objasniti kako je to, jer ako neko nema to stanje, ja mu ne mogu objasniti, jel? Druge stvari možda i mogu, ti ne moraš biti u Londonu živjeti ili u Americi da bi ti znala engleski, ti engleski možeš znati ovdje. Ali da ona, mislim da je to neka latinska, ona da čovjek sve sa sobom nosi. Znači, ja sam to što jesam, ja to nosim sa sobom i meni treba samo gitara, ništa drugo, jel? Jer imali smo nesretne događaje, jel? U bližoj prošlosti, bio je taj rat. Ja sam stvarno izgubio sve u ratu. I ja kažem, dobro, sve sam izgubio, Bože dragi, rekao, šta sad, mogu dobiti bar jednu gitaru da mi ostavim. Kažem, ja uzmem sve, nosi, samo daj mi jednu gitaru. Ja sam imao stvarno tu jednu gitaru i danas imam više nego prije. Ali ja to ne bi mogao sam napraviti. E sad, neko će misliti da sam lud. Hoćeš i ti misliti da sam lud? Ne, mislim da ne. Torej, moto življenja ni nekaj posebnega, se pravi, ni depresiven vsak dan, ko stane vesel, ko da je zadev na lotu in tako pač živi svoje življenje. In tako je tudi prav to moja motivacija za naprej, rad hodi v naravo, rad ima ženske, seveda kitara je vedno na prvem mestu kot njegova prva ljubica, moga tako reči. Gitara, tvoja prva ljubica. Tvoja prva draga. In ko je v vojni pač vse izgubil, rekel pač mogo, da lahko samo kitaro dobi in pravi, da zdaj v vsem tem času ima več, kot pa je imel prej. Se pravi, vedno moraš biti pozitivno naravnan, nikoli depresiven in to je dobra motivacija za življenje. Da, to je okej, ali zašto kažem da je to teško? Jer puno je knjiga napisano kako biti sretan, kako biti uspješan, kako biti milioner, kako ovako sve te koje znam, koji su čitali te knjige, svi su propali. Znači, jednostavno to nema u knjigama. Kao što nema u knjigama, nikad nije napisano zašto, evo konkretno ti, a ja ne znam ništa od tebe, zašto si ti nekad nekoga voljela, pa ga onda nisi voljela. To niko ne zna. Mogoče nikoli nisem nobenega. Zašto neko nekoga voli, umire za njim i onda nakon mjesec dana ili 20 godina ga ne voli. To nema u knjigama. Kao
nemaju u knjigama kako biti veseo. Znači, kako biti eventualno... Ja jednostavno mislim da je to u nama, u nekom trenutku vjerovatno trebaš možda nešto malo i ti raditi na tome i onda to se desi. Ja moram biti iskren, ja sam za vrijeme rata izgubio sve, ali uopće nisam bio ni u kakvoj panici. Ne, ja sam isto kao i što sam rekao da ja nikad nisam računao neuspjeh, ja sam sve izgubio, ali kao da imam sve. Jer ja sam znao da ću opet imati sve. Ali kako nisam znao? I sve je došlo. To je naravnanost, moč pozitivnih misli. Spravi stvari vedno nosiš v sebi, seveda tudi tam moraš, bi bilo dobro malo podelati na sebi. Veliko knjig je napisanih, ampak kako biti vesel, kako biti srečen v življenju, pozitivno naravnan, kolikor so se pač pogovarjala, teh stvari pač ni napisanih v knjigi, te stvari so v tebi, ne, in jih dejansko nosiš zraven sebe. Ampak ti bereš knjige. So knjige, ki so ti všeč, katere knjige bereš? Vem, da veliko bereš. Pa dobro, ja volim pročitati, ali u knjigama puno tog piše. I svako znanje je dobro došlo. Znači, ali u knjigama opet ne piše to što sam malo prije rekao, ili ne piše, znači nema akademije, recimo konkretno ovo, kako neku pjesmu napraviti. Znači ja sam imao prijatelja koji je iz Sarajeva, završio je kompoziciju na akademiji muzičkoj u Sarajevu i onda smo jedan dan prijatelji, jedan dan on je malo neku rakicu popio, a ja ne pijem te rakice i onda on kaže, pa dobro, objasni mi kako ti možeš napraviti pjesmu, a ja ne mogu. A ja sam, kaže, završio... Akademski. Znači, jednostavno nema to. Knjige su dobre, ali ne sve. One često puta navedu neke ljude na krivi put, jer kažem, znam par prijatelja koji su htjeli putem knjiga, čitajući uspješni, bogati i tako dalje i čini mi se da su sve samo nisu to. Tako da dobro je pročitati, ali uvijek ti moraš biti ta koja će reći da, ja to mogu ili ne mogu. Sad, to je teško, kao što u ovom trenutku bar jedno 10 miliona klinaca kreće svirat gitaru sa željom da bude, ne znam ni ja, da budu Stevie Vai ili Satriani ili nebitno ko. Naravno da pitanje da li će jedan od njih biti, ali svi bi oni to željeli. E sad, kako do tog doći? Ja mislim opet da je, znači, da li je to Ivo Pogorelić, da li je to Celine Dion, ja mislim da je Celine Dion, kad sam je slušao na koncertu, ja sam imao osjećaj da jednostavno kroz nju Bog pjeva. To je nevjerovatno, njoj ne treba band. Mislim, ona nije moj fah, ali ja sam gledao puno koncerata raznih. Kad sam gledao Celine Dion, ja sam jednostavno ovako, kao i ona publika sam bio. A mene je teško stvarno da sad se ja nešto, da budem očaran ili da budem uzbuđen i tako dalje. I vraćamo se na to. Jednostavno, neki ljudi dobiju to, ali onda kasnije vjerovatno ovisi o njima i o tom silnom, ja sam tom radu, to sam mislio, ja sam stvarno vježbao gitaru po 10-15 sati. Sjećam se na prvoj godini faksa, bio sam u studentskom domu i onda kako sam ja, kad već studenti idu spavat, negdje poslije 11-12, a ja sam onda odlazio, to je bilo zajedničko, kao kupatilo, tamo je onako bio hol, jedan, pa onda to fino na električnu gitaru, onda se to fino čuje, I ja sam onda znao do 5-6 ujutro, dok jedan iz tamo susjedne sobe od studenata nije onako u 4 ujutru bunovan, ide momak u WC, i ovako trlja oči i ugleda neko svira gitaru. I ja sam, to je istina, ja sam vidio kako mu se kosa digla na glavi. Onda je on iz hodnika naravno razgulio tamo i tako dalje. Vjerovatno je mislio da je duha vidio nešto. Sigurno. Tako da, hoću da kažem, puno sam uložio u svoje znanje, ali i drugi su uložili puno znanje pa nisu napravili to. Traži samo utjehu, druge sve nesretne
pravi, nekaj je talent, nekaj je vložiti, se pravi, vaditi, vložiti v svoje znanje, ampak, ko smo rekli, od 100 mogoče samo enemu uspe, to je tisti nek faktor nedefiniran, zakaj nekomu uspe v življenju, zakaj drugemu ne uspe v življenju. In ta zgodba je res smešna, najbolj ste razumeli, da je rekel, da je po 15 ur igral kitaro, da je pač celo noči vadil v kopalnici v študentskem domu in ko ga je študent videl ob 4 zjutraj igrati kitaro, da se mu je zdelo, kot da je duha videl in so mu šli lasje kar po koncu. Zanimivo, ti imaš veliko takih zanimivih zgodb v svojem življenju, veliko se ti je zgodilo. Zdi se, kot da si, ne vem, star vsaj 150 let. Veliko tega znanja imaš, ne samo z literature, ampak se mi zdi življenjskega znanja. A je to, ker si veliko prepotoval, spoznal veliko različnih ljudi? Pa možda je, ja kažem možda, ja sam bitno se razlikujem od ti moji prijatelja, kolega, u stvari po tome kako živim, jel? Znači, uopće taj moj svjetonazor, uopće kako ja razmišljam o životu, o prirodi, o kulturi, u svemu je, kod mene je to drugačije. Sad, da li je to dobro ili nije, to ne znam, jel? To je sigurno. Međutim, ako se uopće vratimo na ovo sve o čemu pričamo, kažu Englezi, you've got it or you don't have it. Šta to znači? Ili ti to imaš ili nemaš. Ako imaš to, onda ti si taj. Ako nemaš, znači da se ne može se kupiti. Ne možeš ti kupiti negdje neki šarm, ne možeš kupiti talenat, jel? Ne možeš ti, pa čak i ovi koji igraju tenis. Pa znaš koliko sad klinaca? Sigurno 100.000 klinaca sad trenira, jel? Pitanje da li će jedan biti kao kako se zove, Novković, Federer... Ne, Federer, recimo, evo, ne. Novak Đoković, jel tako se zove? Đoković, tako je. Pardon. Tako je Đoković. Znači, on sigurno nije imao toliko novaca koliko su hiljade drugi imali, ali njemu je Bog dao to. Jednostavno, sad trebalo je jako puno raditi, jel? Tako da, u tom smislu, se cijela stvar vrti. Nema tu puno filozofije. Međutim, s druge strane, ja imam, moj brat je, inače doktor nauka, jel? I to baš ovo marketing. Ja mislim da kad bi on divlje jagode 2 mjeseca poveo, da bi mi propali. Tako da od toga nema ništa. To je garantna propast i to brza, jel? Tako da, a on je bio jako talentiran kad smo mi kao djeca. On je imao, recimo, ja sam imao 12 godina, a on je imao 15, jel? Tako, 16, nekako, ne? I bio je talentiran, ali on se već u srednjoj školi odredio, ne, ništa, on će fakultet, to sve. I sad, ja vidim često kad mi razgovaramo da je to tako. Možda danas više volio da to nije tako, ali šta hoću reći, on je tražio sigurnost i on je našao tu sigurnost. A ja sam sve stavio na kocku da bi bio to što danas jesam. Znači, kako ništa nije slučajno što ti i ja razgovaram. Znači, to je tako trebalo biti. Ja, v življenju ni slučajnosti, vse se zgodi z razlogom in res vsak svojo pot v življenju zbira sam. Eni pač igrajo sigurno karto, ko smo slišali za brata, in eni pač vse postavijo na pač kocko in malce, če so gamblerskega tipa ljudi, jih
ta kocka lahko pripelje do tistega, kar dejansko pač recimo, si ti danes in to je to. Malce so seveda govorila spet o ljudeh, zakaj eden od 100 ali 100.000 uspe, zakaj niso vsi Federerji, Djokoviči, Agassi, Marija Šarapova in podobno, če govorimo o športi, enako je v glasbi. Mogoče še poveva kaj o novem albumu, da se dotakneva še te teme. O 12. biodinamična ljubezen. Evo, spet smo pri ljubezni. Ljubezen je taka tema, ki je opevana, ampak kaj pa pomeni biodinamična? Pa, biodinamička ljubav je prije svega 12. album, mislim da su to već nekako rekli, po redu. Ja? I to je u stvari, kako sam ja to zamislio, biodinamička ljubav je album ljubavni organskih pjesama. Znači, to su pjesme koje imaju veze sa prirodom, sa čistoćom, sa... Ekoljubezenske pjesme. Sa ekologijom, naravno, bez konzervansa, bez pesticida. Bez herbicida. Bez kofeina. Prezervativa, pardon, nije. Kako se kaže? Ampak če je ljubezen posredi, mora biti prezervativ. Tako je. I kao što je biodinamika je u stvari, kako sam ja došao na tu ideju, biodinamika je ovako jedna disciplina, jedna kao nauka, nešto koja se bavi tom prirodom, čistoćom, zrakom. Ti biodinamički proizvodi, odnosno hrana biodinamička je ta jedna čista hrana, ekološka, ajmo reći, potpuno prirodna i naravno da to ima veze sa zemljom, planetom, svemirom, kozmosom i tako dalje. Sad ja sam tako zamislio ove pjesme. Ja nudim 11 ljubavnih pjesama, potpuno normalni. Znači, kakva je iskonska ljubav, čista, nema nikakvi tu Facebooka i tako dalje. Znači, nema ništa što bi to pokvarilo. I inače, kako ja mislim da ljubav je u stvari jedina stvar koja nas ne razdvaja. Ona nas, znači, spaja. Ona je tu, ona je vječita, kao što je svemir vječit, kao što je taj naš stvoritelj vječit. Tako mislim da je, kao što je ljubav vječita tema, to je, znači, moj mali doprinos, znači, ovi 11 ljubavnih pjesama, je mali doprinos ovome čemu mi svi trebamo ići. A to je, znači, mi se svi moramo vratiti prirodi. Htjeli ili ne. Ako nećemo, onda vjerovatno za, ne znam, koliko godina neće ni biti ovakve planete kako je danas poznajemo. Tako da mislim da uopće biodinamika kao jedna disciplina, kao nešto što nas uči je apsolutno stvar budućnosti. A evo, ja sam malo najavio, znači, biodinamička ljubav je album ti pravi ljubavnih pjesama, iako nisu ni one prije moje pjesme bile krive, jel? Bar se tako nadam. I drugo, nema potrebe pričati o albumu, ja sam napravio album, ja mislim da je to album kakav je publika očekivala od mene, s tim što je moje mišljenje da je ovo album moga života, jel? Ja mislim da je to najbolji album koji sam uradio, što je potpuno nelogično, ali kako sam ja sav nelogičan, sav naopako, onda je moguće i u to povjerovati, jer kad sam ja napravio Krivo je more, onda su mi u toj diskografskoj kući, zvala se Jugoton, rekli, pa čekaj, ne može se pjesma zvati Krivo je more. Kako može more biti krivo? Ja gledam u njih, oni gledaju u mene, znaš. Ja kažem, pa šta sad da radim? Ja sam mislio da ćemo suditi na jedno 8 godina. Ali sreća nisu, znači može biti pjesma Krivo je more. Ja mislim da je ovaj album jedna sinergija svega što se moglo desiti pozitivnog kad smo radili taj album. Naravno, svi će oni koji budu slušali, gledali spotove, dođu na koncert, on će reći nekakav sud. Jer, kao što sam rekao na početku našeg razgovora, niko ne može znati da li će neka pjesma zaživjeti, da li će neka pjesma biti hit ili neće. Ja lično mislim da je ovaj album jako je onako okrugao, sav je pitak je, nešto ima kad se sluša, jer stvarno sam dosta kritičan prema sebi u tom smislu. Do sada, vjerovatno ću sad pogriješiti, znači, do sada sam
za sve pjesme koje su imale uspjeha, ja sam nekako to predvidio, jel? Mogu samo reći, znači, zadnji album koji je jako davno bio, prije 10 godina, tamo ima pjesma koja je definitivno hit, ono, to je pjesma Marija, jel? I kad sam taj album tamo donio, jel? U Croatia Records, onda su svi rekli za neku drugu pjesmu, osim za tu, kao Marija, to nije to, da. I ja sam onda rekao, ali ja ću snimati Marija spot i Marija će biti hit. On gledaju u mene, vidio sam po njim facama da govore ovaj i dalje lud. A od ovoga nema ništa. Međutim, Marija je veliki hit. Ja se sjećam da smo bili nedavno, prije 3-4 mjeseca, to je daleko, dole na jugu, Kumanovo, to je stvarno daleko, Makedonija. 10.000 ljudi pjeva kao jedan pjesmu. Tako da, do sada sam uspio da predvidim šta će biti, a sad ću promašiti. Zajedno u vječnom nestali. Nisam bio mnogo jak da odolim na tvoj tajni znak. Zemlju si očarala, zauvijek si mene uzela. Trebam te, Marija, od neba do neba, povedi me, Marija, moja Marija, trebam te, Marija, od neba... Vsi pravijo, torej, da je pač malo nor, ker vedno vidi hit, kjer ga drugi ne vidijo, pa se potem izkaže, recimo pri Mariji, da je bila veliki hit, čeprav so temu nasprotovali, ali pa zakaj je morje krivo, čeprav ni krivo morje, pa je bil komad eden izmed resnično največjih hitov. No, tako je biodinamična ljubezen, ko govorimo zdaj o novem albumu, album, ki je skupek najlepših ljubezenskih pesmi. Organskih, back to the nature. Gremo nazaj, torej, od koder smo prišli nazaj k naravi, k pač eko in tem sistemu, kot bi pač dejansko moralo biti, vse čisto. In ljubezen je tista, ki bi nas morala spajati, združevati in pa ne nas pač dajati narazen. Ljubezen dejansko je tista, ki je pač čista stvar. In govorimo o albumu pač Ziletovega življenja, za katerega pravi, da je to po vseh teh letih izkušenj njegov najboljši album. Bomo videli zdaj, koliko motiš. Da, to što pričaš, teško je. Ja vjerujem da će oni koji nas gledaju i općenito koji će negdje doći do ovog intervjua, teško je povjerovati da neko nakon toliko godina može raditi bolje nego prije. Ali ja ću opet istu stvar reći, kod mene je sve naopako, pa onda je vjerovatno i to. Znači, nešto je tu drugačije, bitno, kao što sam rekao, ja sigurno drugačije živim nego svi moji prijatelji. Ja sam uvijek nekako pokušavam biti nekako fleksibilan i nagodan u tom smislu da sve ljude prihvatam. Naravno znam ko su oni, šta su, ali sve prihvatam i sve, ne uvijek, ali recimo zadnje 10-15 godina ja sve ljude razumijem, pa i one najgore. Čak i oni koji su tamo negdje u zatvor, pa što nešto napravili, ja ih razumijem jer to je njihovo stanje, to je njihov mentalni sklop, oni ne mogu pobjeći od sebe, jednostavno to je to. Sve mjere koje se tu nešto pokušavaju, sve ovo što te prilagodbe, ti nekakvi ustanove koje preusmjeravaju ljude, ja nisam baš siguran da je to pravi put, ali kako mi u ovom trenutku društvo ne zna šta učiniti, onda bolje i bilo šta nego ništa, jel? I otprilike je tako i sa mnom. Ne znam da li mene treba u neku ustanovu, pa da je malo drugačije. Cijelo življenje pravijo, da mogoče bi bilo dobro, da te ampak si pokazal drugače. Torej, zelo pravi, da vse ljudi smo zadnjih 10-15 let, da sprejema takšne kot so, ker pač je to njihovo mentalno stanje, tudi če so pač slabi, pod narekovaji povedano. In pri njemu je vse v življenju na glavo drugače in tudi ta album je drugače, zato govorimo o nekem življenjskem albumu, o albumu, ki bo sigurno postal večen, ampak to bomo videli čez 10-15 let. Takrat bomo govorila, da pa si imel prav, da je ta album postal večen. Torej, novi album in popolnoma zanimivi drugačni obliki divjih jagod, ki boste videli tudi v Sloveniji veliko na koncertnih odrih, kar se zelo, zelo veselimo. Jaz bi klepetala s tabo še ure in ure, ampak bova morala povedati zadnjo, mogoče še za konec gledalcem iz tvojih ust v ušesa.
Pa mislim, sve mu dođe kraj po ovom razgovoru. Ono što je možda meni važno, ja sam se s ovim albumom nekako odlučio da bude malo prisutniji u Sloveniji. Jer shvatio sam da imamo stvarno ovdje, ne puno, ali imamo mali broj jako vjernih fanova. Ja mislim da ja sam uvijek prema publici imao jedan fair, iskren odnos. I iz tog razloga sam i smo radili promociju nedavno u Ljubljani, ajmo reći tu jednu medijsku, iako je recimo moja diskografska kuća rekla i nema potrebe, mislim, da radite. Ja sam rekao da, ima potrebe, idemo negdje krenuti. Ono što je izvjesno, mi ćemo svirati ove godine u Sloveniji, gdje ćemo sve svirati ne znam, ali do sada je bilo da smo svirali tamo gdje nas zovu. Ovoga puta ja sam malo to promijenio, znači svirat ćemo tamo gdje nas zovu, znači tamo gdje sad možemo znati gdje je koncentracija fanova, je li to Maribor, Celje, Ljubljana, Portorož, nebitno je. Ta ćemo mjesta i osvirati. I mislim da prostori sami nisu važni. Hoće to biti dvorana, hol, neki klub, nebitno je. Važno je da ona publika koja to voli, koja me sve ove godine podržava, koja to nekako prati i cijeni me, oni će sigurno dobiti to što zaslužuju, to da mi dođemo svirati i to je to. Što se tiče inače, moje da pravim pjesme i da sviram, ja ne vidim neku drugu ulogu. Znači, ja sjedim, napravim pjesme, dođem, okupim ekipu, idemo to malo vježbati i onda to je ovaj album koji sad imamo, vidit ćemo ga negdje, taj cover tog albuma. I onda poslije toga s koncerti. U principu uvijek je to isto. Znači kako prije 30 godina, tako danas. I ja sebe drugačije ne vidim. Moje je da probam, a to sam do sada uglavnom uspio napraviti pjesme koje mogu ljude dovesti u jedno stanje kada oni kažu nama je dobro kad slušamo te pjesme i da sam jednostavno da ih zabavljam. Ja sam znači i zabavljač. Evo, nema druge. V pravem pomenu besede. Torej, jaz sem vesela, da bodo Divje jagode odslej veliko več prisotni na slovenskih odrih, dvoranah in klubih. In točno tisto, o čemer sem videla danes, govorila o albumih, o pesmih, ki jih pač zdaj dela, bodo prišle do vas, do publike, se namreč tja spadajo in pravi, da je zabavljač in točno to lahko doživimo na koncertih Divjih jagod. Veliko zabave, veliko hitih in pravih komadov, pravega rock'n'roll žura. Mene je resnično veselilo, vi boste videli veliko novih stvari, kdaj, takoj. Tako da še enkrat hvala in se vidimo zelo. Ništa, hvala i tebi, pa evo, mašem svima. Adijo. Ćao.